Hello, ke Coach Tanki. Jwale ke tlotla ke bua ka network marketing business today. Ke tlo bua ka bohlokwa ba yona hore kaofela o tlotse kgone hore o utlwisise how to ke business e le go ka ekala ka bochipi. Lebaka le etsang hore o ekala ka bochipi go bane ntho e hlokang go fumana the license e o thusang hore o be registered so that you can also be able to get the discount. Number 2, you don't even have to reke stock se sengata so tlo spaka male high. Empa hona le warehouse tse o thusang hore ha ona le order ibe o bua le customer ga hao yona e patala order ibe commission ya hao yona e sala ka thoko wena o romella product ho motho a e hlokang. It's from warehouse ono bulela o tla bo sa reka stock se sengata ke mo go sa hlokile capital e ngata go keteletse bo ka di maditšhelete so motho mo le mo a ka gona go ikalla business.